muntu kandi kumanya ngo nebya serious no moment tuba turinka bo kutera umishaka kure cyaguruka bajya munarya abantu teka hatoguwe barijira abazo mwanya bashanga the body parts remaining rero hatwo kurebe byofa akanorebe bicweka byo mukono gw'umuntu ureba mwenyowe nyo natangara no kutangara tindi kumanya uguntu Sande William omushachi wa makuru wa TV West mucwekecho ariyo na gambira Rwengo ba leta bataka ningasha tuze omucwekecho nabo bagamba munyo nayongera kushoberwa cyarita ukanyontwe nimanya ngo kuryo muntu na story ya hari munonga muno no etaga no hanga ho tine ko basa kuba nagumaninye kuza shumuntu urugamba nkitwe hati we agomirwa atakagiyanka ukatemo guro kateme kibero kadyibero karye mwenu ninteka nkatwanze turikirize bya Rwengo rero twongere kumanya ngo ensegere bintu byinji munonga nagago Echekango shibwire mu Rumarango Rwengo district wanyuma y'abatora kushange mukaruye nyama z'abantu mu baraza no munji ya Habasa Muzafaru omyaka 2007 orukuteka teko kubanari abantu abari kutureba aha TV West turiyo mucanga echa Kigayi omuri Marongo sub county kandi Rwengo niyo district oku niyo hariyo mushija orukumanywa nga Habasa Muzafaru kandi orukuteka teko kuba atwire nari abantu nikigambwa okujira abataka nabe byo kwirinda nikigambwa ngu enyumaho ari esiro mwishiki ubashangire amazire kurya kandi bija bashanga mukucondoza kwabo bashanga hariho nebisigarira byo mubiri gwo mwishiki orukuteka tekwaho kubalirwe omusigazi ogwo bakweta Muzafaru Habasa Tishuro mu Rushozi ahibagiro rye konka yatweshereka twe turi harufu chairman RCC wa Wegombora ya Marongo sub county abagamba harufu atugambira abagamba ati hari umuntu wobisire bamurya no kumurya basigaye bicweka byo mbere nanye nko kugenda mu mpika ho hikibire na misho ganje ashanga bana batakabona bepunginye kabyerebera na misho ganje ntagumire tasigara afite bezaba abonci rero kabayiro batekateka ngo Habasa nuwayisiro umuntu ogwe konka kutugiye kutera ekishaka umuntu twashanga atakiriho ariye bitweka ebitweke byo twashanga ho mukono buriyo mukadeya ekirundi hari muri bihandiko bya Habasa Muzafaru kandi hari muri dishi erimo amagufa na nakawanga byone byo kutumaze kubireba amangu nembero cyamani yaterera polisi kwija kutuyamba mu nshongejo ikigambo ngo mushijo gutayine mukazi konka ine abana babiri kandi abakaza bari kushomba baranwa bari kumanya burugo bwabo mu kishenja biri harumwe ikibo kiruhisho kiruho buri kintu cyona harumwe nyungu akanyungu kemenwa ebiri baranzyamu bashangamu no kuguru igimuroko nyege yesiseji ejo yebirero munanye ejo ngerebireho Habasa Muzafaru butwade twekengeramo kuba nti omuntu we yamulidde kubanga yatusena duka nitumunonya nabula ntugezaako okudda mu nsozi ntunonya sajja nabula era twagezaako kudduka n'ebyo bitakuli ntunoonyezayo buli wamu n'atubula sinanye kambulire babigamba nyombiri nimanya mbakoze ndi byakutambura atero kugenda wihinduza yobonoze ayitwandikira makoraga abatura babintu bekoramo umurimo okumuhiga bakamubuza kanana katano kino no kidiridde omulalo mu abadalunde nte okugwa ku kisawo kyazudde nga kirimu akawanga k'omuntu saako omukono awo nokwe kutemyako polisi n'ekyalo abatandise okusamba ensiko okulaba nga bazuula ebirala ebikwata ku mulambo oba ku mufooni awo no bagulidde ku maka oba ku nnyumba omuwangalira omwami ono Habasa Muzafaru wa myaka 27 era nga okufuuza ennyumba kwe kugwa ku bitundu ebirala omuli ennyama y'okabina saako amagumba amalala okunonekosa n'ennyama ey'omukono n'omukono gukyali awo ogutandise okuvunda guno no gusangiddwa nga guliko n'enjala ensiige ekiraga nti omuntu ono alabika yali mukyala
gwe yagenda maaso n'abeera ngatta ate n'abeera n'atandika okubeera ng'amulya. Poliisi etandise okumunoonya naye nga amazeemu omusubi. So tusaba abatuuze okulaba nga beetegereza okulaba nga omuntu ono alabika akwatibwe, atubulire bingi ku nnyama y'omuntu esangiddwa mu nnyumba ye, saako n'amatooka ag'empogola agalaga nti gano gabadde aliirako ennyama eno. Kutujura mu Rwengo twayegaranje mu rukookera ka district ebingi batubanubira kirira ng'omukulya abantu bakwasira kati. Okatuganirireyo n'abatuura hamwe n'abeebembezi b'ebyobuhangwa aha birikugambwa ha kyanga eki. Ebimbe byo kugira nti kooki tukafuna izina ribintu nturi abantu hakabayo omuntu omwe konka mazime b'ebyobuhangwa byokurya abantu kunu yatubiri yabo kuba turi Kasavu Kanyama, turi Abanyankore, turi Abaganda, turi Abanyarwanda, turi Abahima, ngwenu turi kabira nyinshi. Ero bwakamuswaga bwitu tubukubiriza abantu gukora konka ejemize jimpaho mazima tijyakira omukoki. Ababire bari abantu kuno yabali we yangana nisaba abanyadini twena tubase kusabira ihangeri tubone kuzomuteka. Tushikira mu maka gatari gamwe na gamwe okuganira aha nshonga yo kurya abantu omukyanga ekikonka bingi babahakanize. Ije mchwiti banyu just me say kugira ngo bibaho umwemba kuba nyonka tungo mugisha natura kasese na ondo buryo part so naye mbagambe ibintu byo muri ngugo so bate kintu kintakarebaga kwena mujurure. Ikindi cya kabiri by experience ningashi tura munonga namara imyaka 3 kije ni musigaza mazere simera kana natungumisha natanda kushondesa abana wenda cyenda n'eshatu icyo mwisangu bire bwanyu wingi masira mwene byana tinkakireba kandi tinkwenda kireba Shanjiro ngo kurya abantu kabakuru kwinje mu kichweke cyo myaka yera bitwija kwa cyendera wanyuma yenjuru kuburwa abantu bakaje no kurya batahi babo. Abantu nibija nibacengara hanga nibitegereza abo kuboka buryo burande ikeriye oburande urukuro kurwombisha kuri abantu hati namunongo bwirobo nyowe ndio mu kibine cya Catholic Charismatic Union hati namunongo enshonga yitu no kuranga abantu twabashabira bakomorwa kurwomize ebiya bihiro omo bishenkuru babo mwenu nkeje mizejo tujwanisa munonga tushabira abantu kuranga bakomorwa kurwomburande akato kubasa gukora icuranga ari kwenda wabo kiryo mu mize tukubasa kweza kurongera hanga tukubasa kushaba kurongera hanga okiryo mize cyo n'enshonga nkuru kuranga abantu barwo mu burande babishenkuru babo ebyebyo ejemiza abantu bije nibajurugamo bali babantu nzera ndi mutuze wawa ne myaka 42 wenkadide sebo nabazukuru mbafunidde wano tolabanga ngo omuntu ali kulya munne kakati wali abo babera wali ebitunde eyo kibale bayita kibale neno si kibale Laka ineshangu mu mashuma ga Buganda ne yatanna Rwengo mu Matemba ukizi bwa mushe Buganda rya Ntonde na Kiruhura ahanyanja ya Kacera nisinjiro mu mashuma kochi nemwe hamashazi 18 ga Buganda kandi rya hansi yo bwebembezi bwa Kamuswaga gashoka Sandeke William. Okay, wabare mnonga Sandeke William abokuba amakuru twagareba byo mu details umbwijire wareba uko bataka abantu bahigogwe habasa Muzafaru bakuteka kunga mwenu nukugira ngo twose ikigambo kuteka bucyate hatwe bargaha umuntu yabashanga mu ishoke ryategera mutwe bashanga makawanga bashanga medishi yerma magufa barebe mpogoro umushabe narya mwenu uko narya hutarza then ahi bakuteka de umuntu habe nabagira uko bashanga ibicweke byatara basize kutwara ngo koko bagende ari ibicweke bimwanaga yahunga hatogwe niteka yangu nuwe kunga none tujya unateka tekwa nawo barengaho bagaruka baza kochi nanye koche y'intwe n'intina charte nanye kochi n'intina yo nahati konga kandi twareba makuru agakoreka abantu abari yo bagamba na mara imyaka 3 nyosha namantu iraha nyico tinkucimanya bakatera izina ribi
mwenu ninyesiga mucyayongera kutangaza enshonga egiye kuri abantu tumbozo bozo kuruho machazi kurinko kwachendire tactique inareba omu storage iyo mutsagazo go yabe nakoresa no kugira ngo njana abanza yakukwana ko mukazi for example akwana bro statement ngo abakazi abisha bari kushomba tubari kumahara kubashomba so nchimanyisa ngo abishino nabo bakizire yo kurebeka bari kwijaho so njana abanza kukwana koreka namushija rerere hataje tuzomuka then you go with him atochikomuka muhero bwizoba ushanga ngo yahendera kutugire akutuga kwita kuriya kandi ntekateka ngo kiti kikorwa cyo buntu kureka ne kikorwa cha maybe emandwa ebyokora za kifaru simanyi bici kumukubimanya byona nintekateka umuntu natari yo munomo yo kushika kugira ngo akore kikorwa nk'ecyo yo muntu nkanye deno kashanga nundi buriya apana ntekateka ngo Yesu ayine kweyongera kushuma abo kwa stari yecho abantu bakore bikorwa ebitakabaga hansa ninjana buriya bwa ruhango bundi obaturana bagamba ngo ruhanga wabwa ruhanga rukusira bwa ruhango bundi so ninjiro bwo buce bukeza bukakora za stane nkezo otherwise nitushaba waza kugira ahi waza gira buwagambera chona ni ndya by the ya no byakuba umwana wawe no basa kumugambira abanyoko basho ba friend wawe ninga agenda na mutahi wawe in case of anything uko wanoza hanta hota kumanya ahabwencho takujana mutahi wawe karebe kibayo then maybe next time you can go alone otherwise actually nyewenye yomba gombe ntuke because ati na ningera kutera mwene ndaje ngo atandikira ariyo so hari umuntu warahurire ngo umucaka agenda yaza korora Kampala cimanye me natera kashani like n'umunyabuzari oninga mwinaka kwate kona agendere ainahari atwara na dating owaku datinga wenu wogo ahubwo atoguninyesiga unaona argaza hera igamba hoje ayishwere ayirungarunga by the time you convince somebody kuza kureba kutura it means umuntu mugamba like other people zone hatu umuntu abura hatu shanga rumijanga ngakabura akazagambara wakaje na nkebyo nanyenda kwamiza abantu ngo mundora kutayayira uza kwika kugira ngo no mwesiga makantu kugiye cyumwakora cyona ubu mumanyire munonga ubu mumanyire munonga mwenu tugezeho guma ntwetwara rero tukamanya byinji omuryechi ninyesiga mwenu babaje kushwerwa nk'abantu bono kubashwera washwera giraki abuza no washwera abuza washwerwa no washwera habeho kubuza Gideon senyo matingu manyoro muchweka chakasheshekeri izoba niwe ntegerize kureba umjenyo waturetera ebyari kutabura ebyari kugamba obundi kikagire cyatugitaho nabwo nyuma twena tubasa kwatanisa umukombe kihanga ritu Uganda Gideon twakwakira no mjenyo Mujurizi murire mutani ho muri wa TV West amazina nsenyo mu Gideon ebyakochi cyate toka bigambo kabiheza haza tukochi yonka waza kuchondoza na mnonga oguntu gukora nka TV West urebe bite byange bingi bakugamba uwahure cyanga bakira rikiriraho manyangwe ibintu bishoberokwe umunasa kwebuza ecyakochi cyo ncenda kweshaniza nkakiye ati akiringa nko kujango hari abantu bamwe tubakuri yansenene hari abantu bamwe batabakuri byenyanja umunasa kucheshaniza nk'ebintu ke konka twarugokwe kati West tuzagumiza mu tuchondoze tonje kumanya nibyaroki ebirimu stories ezitakushana kandi zikutinisa konka ziriyo takusibizeyo nka twagaruka mu murembo rwambarara enshonga neyo garura kw'abana umakagabazire babo chete echumuro abwa tamu ya kabiri ndinkayi ndi ari Mbara Junior School aho murembo rwambarara natungo mugishaka sheshkeri zoba okutunga mukuru w'ishomero binjira mu manyanka head teacher Mr Joseph Mugumya nyinda tumwakire aje tugane na mnonga bonka Mbara Junior abeji bahumura ryari iwo muzira ariyo nareba oshimukuba nokora cyo mbwire nkobo katumwakire aje tuganira na mnonga anshongeje ubu tukutekateka omweji omuzire obutwereza ihanga Uganda Mr. Mugumya orirota to live at TV West ya ndireje senyomo Charite na Charles nabaramusya na Vincent nabaramusya amazina ndi Mugumya Joseph head Mbara Junior School mbwenu nsima ruhanga ahabukweza tamu ya kabiri tambe tangu himunonga
kandi hati ahindi gambara nkitwa Mbarara Junior za kumura nchakare 2019 orwa kashatu nchakare ekimasitiziro mbure ka TV West TV West mu mukwato gwireje munonga mbenu eki no kuterera umuranga baziri abana twaza kubaboherereza konka itwe nk'amashomero tubakumireje mbeni mwe twabe tubashaba mbakumeje abana abo tubahire holiday package supervising holiday package ejo bagikoreje kandi abana bitu mbarebereje bareke kusibana bengera baguma mu maka kandi nemicwe bagenda binemicwe mirungi nshabangwe micwejo mugi maintaining kandi bazagaruka bagarike binemicwe mirungi muzamugumi reka tuze tutanchira mice emicwe mirungi niye namwe waturo muzera atakuteka teke kigambe mice emicwe mirungi niyo mwana kushanga munayetwazaje nko mbantu nabaramusya kwa kuheze kibamukorora nkayaheza nko kuriya nkacamushana abebaza amanyangu yatakarire ashabe na yaza kubyama ashabe mwene jo niyo twete micwe mirungi kutwaza jo mu bantu baje abantu abarutura nabo kuzanaje nabana batahibe ejo niyo micwe iturugamba emirungi yes so nsima nabazire aha ba support ibatwire school fees na buri kimwe cyona kandi tubashabira ngo bagumene ba supporting amashomero ba supporting abana babo nabwanyuma wegese base kugenda jo misho tunabazire namunonga abari kwa hero bona abakozi n'abashobozi tayinekire nibasa kujya ubundi tayinekire ko mwana ayi mukashayi 12 ayi nukashaha 5 mukaga ogwe mwakumuhereza umwana we akorata mbene hatwanshaba ngo abazire ekirungi ecyumuro neke sabitisha tuzonka mbene sabitisha twezo sacrificing otungireho umwana kire omukasheshe utakagire kukora banza bamureba kandi umuhereze ebyo kukora muhereze ka time table areke kusiba television areke kusiba simu areke kusiba byan at least abe active akuba itokutuba tugahishomero tubengeginga munonga baba active no maka tubashaba babe active abakuza kuombera bombere abakuza kurisa barise abakuza kama bakame mwene babe active beyerere mbuga bamopingenju bozi ibintu ebikoponesi one na buri kimwe cyona konka baguma batarbire active oku niyebizo bikubasa kureto kandi omuziro gero gwire omukasheshe na no mwazi ugeze kwija kare mwene oreba abana okubari nekintu kikuru munonga yes omwiji holiday jeria tya holiday ne ogwireche emingano gwireche holiday ne 3 weeks only 3 weeks only ata muzire Vincent Mujuri za in business ya yo town na shobora pichi omweji arazo mu weeks 2 amtom business nare amtom kitabo agamba holiday package yes aba holiday package agikore kandi kwa kubasa kuba ine ka business nako amurete warebe hukace arebe byarukora naco very important kunkana nibyo mukana byo nibyetagwa karebe nguharije har clean mbenu amageso buyonjo nacyo nekintu kikuru munonga so nshaba ngo abazire mugumena nabana abo mureke kubarekera ba maids abo kuba ba maids nabo umwe tubakwesugwa nabo batorebezo bwiro bwinji yes otwija kendera wagamba nkambara junior school ntumura izo baryanye cyakare program rero tatwero muzira ko ntumanya mwa omashomero agakwatira government ansi oburebezi kandi agari ansi kanisa oburebezi bankore program emerereta na munonga telezo muzire ekishani nyinshika yaza kwijaha aije naki aije shazingai nibinde kugendera yabare munonga senyomo omuzire twantugira ngo aije kare bayishahi ibiri abe yashira abo kuba ntwenda ngo abana tubahereze reports zabo kandi abazire babakire kare munonga bagende kandi arahabana abatuzagumana bahishomero kabana bakuzo MDD iganga abo mbaza kusimbura eberabere na 2 kandi baryaragayo kibanza cyo kwa mwenda aba scoutu nabo baza kurugaha ebero abiri na bishatu kandi baryagaruka ebero abiri na bina abiri na bishatu bagarike ebero abiri na 8 so mbwenu abazire ababana tubarabatware bazaguma kandi twe twabahandikire twabamanyise yes mbwenu bonje kwateka teka nari byona mbitebekanise byona tubitebekanise tubitebekanise abo kuba buri kimwe cyona cyaruho kandi tsima abazire bakatwereza itwe kikuru no kurengwa abana twabatwara baza kaza bascoutu abakweshongora twabatwara baziganga bayeshongora twabareberera kandi twagaruka twabagarura tuksibura yes twebaza abantu bona twebaza abazire aba supporting twebaza aba ankore diocese ba supporting ngire twebaza aba state education na city council yona
basupportingere munonga twebaza na TV West coverage jeje bakutereza nayo ne kintu cyo muhendo munonga so ntubasima tine bugarukiro kandi yose nyumo tukusima ahabo kwato wire ukijoka twata omurege program yo mukasheshe mwebare munonga. Okay. Yes. Namba ya simu toka amanya. Namba yanje simu it is 0782 271 255 engineer MTN 0782 271 255 MTN mwebare munonga tulichereza Senyomo Gideon nugo mazina nko kuna nagambira kashikeriza twatungo mugisha okutayasa Mr Joseph Mugumya ogunwehe teacher wambara junior school aho murembo rwambarara ishomero eriansi ya musinji it's a government aided konka ekanisa ya Uganda eriansi y'oburebelezi bwankole webe membro murebelezi associate professor Fred Sheldon Mwesugwa wa katano nwarkwebe mu mwanyugo enamba esi mutakohereza nubasa kubo ine kine bintu bingi bukwenda kumanya akwa nishomererima abana abarengere omurukumi omunkumi ibiri ngoko yakigamba that means tutukagamba byona bikahwayo izwarencha kare muje mwakire abeji mu batebekanise abakire twakugaruka mu studio Vincent Mujuriz na sister Charity wonje tuganire byaraka ibitu we Charity umweshongoze raka yaragireyo cyo bose nasigansanyo Gideon aho murembo rambara Nkajira yembaga muyaye hey bakaja unayiko muhanda ntagira unabuza ngunabuza bama ngutinkumanya muhanda ngunu bankubana bantera katingu ninkabiraho batwara abantu kandi yobori yonyekiro nkajera ndaburize kaja mukama bari wayebembera so hatu watu ngo kumanyisibwa wazaje because when you are there waro ujuruzo kurugayo nabo mwitu bakumanya ababona that was the story ebini nkebyo konga abantu mwe let us try to reform ayichango mnonga tugeze ko yame ibintu bimwe ari imagine ke kintu cyo kurya abantu cyo kintu cyo ubwo ndo muruno kaza yo kuzika lakaye koreshe nashanga umutumbi umushanduko mubagutire icyo cyaha mutwe cyo kufundikiraho ahashanduko tuba kukitera kikahikaho mbabaza bakire ko mu mwanya kugira ngo umwahikaho murengo umuntu bariyo mbakuzikaramo ahurire then mwaheza kunanka mwaheza kumusyaho mukarangwarumu bambaye kashayo kuzika ngo bakuterera James Mari umuntu karango bamufundikira ngo manye ngo bamuzika trying to justify kugira ukire cyo kugira ngo tubamutaye mwabasa ko bamuri kashatka nyanda baferirwe nibo bantu bumufogo nabantu be abanyabuzare naki hata nimbana mususpecting abahi in this case konga obakususpecting wena konga obeno banyangu ko bakutwaza bambe ndense kirebe ngo umuntu bamuzika cyabo bakagira ngo arirwe mbe no manyangu bo evidence ejo mbabaju bajire kugira ngo the guy really was buried serious yes nzakubikiriza abantu mwe of course turi nimwe kandi Gideon we bari munonga kuturetere byambara junior nabo ico ati nyesiga twaza kuhumuraho kace turabyo mukahumuro kitaka tuzakwijana n'impapuro z'amakuru turukoreka bicabi byo mu mpapurezo ntubantuye nango gendo tandikira rondo papuration nchempapura you keep the information forever then tukunuze munaganda makuru agent program ya asisimuka aha TV West izane 2018 byo tugenda mporo ndijo akagira ati no kwagenda no gwagenda kandi wakakigamba kibanza cyo kukubanza kuba ibintu bazaguza kibanza rusoka mwaka yaje ati no gwagenda karagwa hwi mwene umwaka guguriye no kugenda twikirire tuhumure tugaruke nebindi batarugaho nehinda Otaferwa Wacha hivi Chigwangwa bilika Okisha no mutawuli Nkesha nyenka Akwachiba kwetira tukisha nkesha kukora Okisha kukora Kanwa zikwezire Wazine Wacha Ungene cha muheru kama ze kubuze Omushu wa muno okunda chi Musomu Family yanyu Family ya No kunda family yawe Family yawe mu rujungu bagenda bata
Family yanjye. Yes. Waje ngo kasome bitabo wabiheze. Family yawe bagete bati. Wando mu rujungu. Nako mu rujungu. Nuko se muko debitekere. Debitekere bagete bati mu rujungu. No babita sisi no gize tubyanye bakweri. Yakubu ko utasomire. Ndiaha mu kijungu aha. Kazo ari kufatwa wagira kutasya. Omukazi abanyine myaka 25. 25. Kandi abari ariko mukozi. Ayazira ngataka zero. Ataka zero. Ataka zero. Wacha wewe. Nikitu kwa kubilika sandi kumeni bizomwe bazo otaferwa abanyakabare abanyabushenyi otaferwa kiko kubilika ni cyacho gutera umuziki na mutima na biroko Otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano akaremo ibyama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family ubeno cyane kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana umwana ayazira takumanya tikana simukana za rumaka amagiga ninga samarungi okusa kugena misino korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriyomo abwakikandi yakurira kandi aheru biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana twagaruka of course kandi katwaza bakigambire ngo tugarukane impapuro z'amakuru nyina the new vision aha charitaine bukede twinamo amakuru mingi oba tudembe nye natandika charite kambe nye natandika urimi Uganda atugaba boda nababa epichipichi asibidwa emyaka 13 atuga ababoda naba pichipichi asibidwa emyaka 13 103 gwe basalidde emyaka 15 kashati nchona nayevuga yaenda kushana byatana mukache ahalinda abato 13 then aho mukache batahungu yangu mulo kumpingo gwe basalidde emyaka 15 mukatono kamera yabakwata basazeko wa boda boda hariho no bujuruzi buriya gwe naba konka mwenu I mean ichinda kwiciririzo muri yechi hatogu baza kumtumchome je myaka yana nogireba narwara rero bugana iriya basi ya prisons ne mutwara kumuraguruza hati narya nabyo breakfast abantu abo tabakayosha hati government nene mu spending ro hati his reliability automatically no muntu atine chango cha hati nyowe unkikaho kandi binshobera hatogu ogogu ahabwenchiga because ne mureberera kuchira nangwa niwe charite uriyo nahe mishoro so you also want to meet madam nganye nangwa ave naruga hagenda ngo nakwenteka teka iko gani cha government clearing space injo mishogara government yonene ikirizwa kwita umuntu ubushobozi bwo kwita umuntu timbura hare munonga noreba ko uriyo wabana wamwijwa wawundoriya ngo ni bagamba mweto ngo wabana akakatemera abana bashatu hata inahari nyowe niwe nabandi bari batureba we are taking care of him because we out of the taxes the man is being fed nankare najango taine money der kagamba rero ba responding bamuvugana bamutozoko bamushitarira haro driver navuga all those things are paid for atemshoro y'abanya Uganda niye kuba neko review hariho bwiro mukwika isi charite umanga g'abaharabu in the Middle East za Saudi Arabia nanga haremze tariyo aha bwabiri biragiro bigumire biri sharia so nyo haronka gateka you are ironed out once and for all there and then and we call it kandi chiyori nchigamba TV ni mawantu vinyine basa jangushanyite tukaroko kamwe n'iki kwijaje nyo ni inteka yango umuntu conscious ro kugaha agataho mu ishomero rya primary charity acheza kutaha mutwana tuto wasindika abana amashomero n'abandi twabasigomuka
akakwata natera natahariya naterana ayiba kuza kumukwatira ugashanga wono kweza yatakahereze we ananda bundi kusya nkikumi no kurengamo ngaya yakankaraba nabangahe atore nkuru batamukwata we kigenderwa cyacirana cyangu nyogwe tinkureba eje gisaka seke yo kwetorora ntozasha namanya hitwa barokokire ntibagiteka cyangwa umuntu kogu nabasa kwegarukamo kandi kwaragaruka mu community akore binje bikukire byabe yakoze birunji so teka nkunka yargayo nabasa kurga yahircaje cyahindura naye sinajya mutarizire kweta barunji ngo akisha gukora ki kija kujuna basisi ngwe shatwe yatashangira basisi tubona tubisire no harajo nwe anyway ejo niside yina leta munyo wenko muntu kati kumize muno rupapuro rwa Bukede mbajanta akagoromoro Trump ayungu demeri endara enwanyi Iran ewawude missile empya ebyo nebyo rutaro oruryoko abasubuzi ba Owino batabuse kubiye midara ebyo nebitoro mu butare ndana nije bakabundeiro kabareba baha ba Central Market kabareba things like that abakozi ba parliament bitano bari kubunkenke baba habireho ki hakasente kabuzire ninga Alex Mukulu ebigambo bye ebisesa nebinyiza kajja tumunya munabe ku bombo temusobora kuunya owe ariyo mukushara empaka zebyeshongoro umuyorese kitone aha Bukede so arjuro magara gense bambe ntumushabire cyumuro kirungi but this guy really he's been real echar kumanyisana checho no more no less muchenge ningorere ahatsigara abatakurya muntu zamanya Bukede holiday package for P6 and P7 pupils biryaha nimpendera urutaro rw'ekikopo urutaro rw'ekikopo KCCA nenek barwanira fufa super 8 amakuru nago nkwe bagareta Arsenal ebukura kubikopo ya tukarebijo okubaza ndaho umambuzano bo bwito kutandika turi kugendera ku zone Premier League urupapuro rwa Bukede this is how it looks like already soba shiringira kumizonka ya Bukede jine gura singira kumbarira we wajireba amakuru age kubene its pages na price arije bakweta content versus the price ngucharite naza kwiza kuba ya mukoro ngo azo kutaha munne 15 nurengu I mean echo kuza kutungayo na nesente arogo kureba kajo twonka mweno batfevariye therefore urupapuro n'uruchip na n'urwa kuba urwa the new vision 12 just to serve you get a lot now headline negamba government holds special land titles ibi byape bene bahereza special government eyemerizemo ahabwe nshonga zitari zimwe na zimwe you need to understand this abo kwa minister bandize yarabura kandi abantu bahire ntekateka zabo so bajanka twemerize ibi byapa ebyamataka URSB officials sent on forced leave yes abwachi inebe bitari kugenda giri kwatina corruption n'ibindi kucondoza biza kubishanga mu papuro Alex Mukulu had a sharp tongue ubumushija fire kandi anterwa mugamba bingi mnonga ba boda ababeni bitwa then aba babachwerire myaka igana 50 bariyaha biza kubishangaha 600 Ugandans stuck in South Africa abanya-Uganda rukaga nomanye bya xenophobia ebitwiro mu South Africa abanya-Uganda bakurenga magana mukaga bariyo bacishobangiriro charity ngarebe bitwene biba South Africa ibitarakwasira abanya-Uganda bonka abantu bingi bakabingwa za Zambia za Zimbabwe zona za Malawi no konka nkatekateka ngomwe arhenshonge turutambira umuringo gutarugwo kushanga hato ine endwara konka no utambira symptoms utakuronda cause tocinaba hato mbere n'ukurya hato mbere kuriya gutanche kureto obuhere ni sign yo burofa obunna nachi hati yori no gumano ochwaka hero mutwe you are not treating the disease or no dealing na symptoms hati no botine choriyo no kora chango ebizu bya South Africa right now kugira ngo binga abantu abaryo mu Uganda kwiza gukora abo ko waza kurana imirimo y'ibintu bakora no bakweza kugenda
hati usigara nkuko twiri now wala kuchetegereza je abantu bona baza kurwa mu South Africa baheru nibagenda and South Africans will keep the same tubaza kwinduka umunonga abo kuba abantu ba South African ba feeling ngo hariho bworo na kiraki kandi icyo kizubu tubaru mu money economy ihanga tubari yine tubari yumbientasi over nibyebi abanyarwanda magana mukaga bakiriyo kwe ya government ni gafutaho uyorebe malaria linked kidney injury triples child death risk abantu b'ingene bafabwe uburemezo bw'urugo mu ndwara ya malaria beza kubishangaha URA employee held overaged 223 million bribe njano review million 223 zikituga people eat a lot. Government warns RDCs against indiscipline. Echo necha mazima Archbishop Kazimba cautions schools on land grabbers. Amakuni minji weza kubishangaha. UPDF in Gaza, why deployment will take time. Makuraga garyaha abasirikare bitu bashira mu Gaza. This is in the Middle East. Weza kubishangaha abwenshi baza kumara yakire uko bagamba nyezire ngugeze ko henda rupapuro abo kubarura mubinji ko katwabira barabamo ombugufu na ombyemizano hanuya baragamba chi Uganda leads a huge fierce field as games promote East African unity. Chemutai Kiplangati I global glory abantu bendo businguza rurengo rwensiona. How does he fit in? Obunoha noza kubishangomo urupapuro n'urusharti front page kandi page yenyuma ne sheti koze 52 otungo urupapuro kosa 10 otunje bukede turahanuya on program ya Sisimu kandi Vincent Mujurs nyine Sister Charity kandi obwaha turinziro mugenyi Isaac Muzora nahiza kuba natwegitaho tugenda kureba ejo business ningasho mushuburo gwagwire ukagarukaho guta kubugaruzaho ukano shubura ibintu bwabo ubahasigireho ki ubona je ngo wagaruzaho kutandika busi by the way hataho business yagwiro mu koroneta kimukaga ninge twire onegwa ne mukamitamu akwa ne kintu kirungi kumanya wakwiha banka Central Bank loan mweno tutomchagwire ningo tandike kisi deno okagenda je no umanyi cywaza ko sente za otherwise no za kuzitame sente za banka zife utandike kweshereka bwenu tuzabantu tuganira nshonga kejo ni nkuru munonga nekindi osheme kwesi bari yecho ningo oze gukora bisya mutereve akire tumuro kace turagaruke twije no mugenyi tuganira nshonga ejo Otaruga TV West. So symptoms na signs most of the time naba atariho akabonero kona ndiyo kurire n'indya n'ishoza nobotine ho kushasha kureka noba nogezaho kugirenda ureba nibyanga ogeza kugirenda otiminga omanyangwe rizoba ninkwasa abo kwa no mangu ihuri ryashora no mushija ruho n'insigoze zirije na mid cycle konke ibintu byaki byanga so ati of course atko kwikira bashaho babasa kubona gukora ejeje twahita hysterosalpingogram babasa kubona kureba inshe cyo kuzigire so abacara 30 ahari 10 nibo bari affected with the tubal issues kushanga ngo inshe zigire bakuretera abacara 10 ushanga muka 30 yes omubanta bayija bakuja ngo oruzaro rwanje rucererirwe tinkagizirenda so ombacara abutwayetangu binemwe bugumba yes 30% nashi 10 ni baba bari ahabwa tubes zigire yes ekindi cyakubasa kuteka ngo bundi zigire of course ato muto yatunga ectopic pregnancy
ko kutunga urusheshe rumwe gwazamu enda then change mahisa una chance ya ruriya eshimiye kweri hayi so ko kumara kukira ntukushabango ukoresha cha hysterosalpingogram akani yari kuja kutumurikira kureba rurije ninga turirije amasiko wabo ino rusheke rumwe nabona ozaraje obabarongo yes obabarongo obabojo obabishye so ntizirense ugwaho yacu amukutora ekizibu ni watunga byona zone ibiri ziri blocked ekindi no basukura no shasho mu ndanto of course ziri nkojo kiri kugiro kuziri zaba ziri nyinji noza kurura waza kuzo mu mico no shasho mu ndanto waza kwegita no shasho mu ndanto ninga shobwiro bwinji no ruine vague discomfort mu ndanto ekino cyo kibasa kwerarikiriza ngo basa kugira enshekezi ki zigire konko kakasa o confirminga no kora mu chome kitu agamba hysterosalpingogram titukakirebesa scan tukakirebesa misho ninga just ubonero Orwa kabiri rero ubuhinge obune bwenda obukwikirizo mu buhinge no basa kutandikira biti 10 ohika biti 10 ningo mutwaro aho kwanyu hati nyine meteri kwiko mutwaro gumwe kandi nkatandisha meteri kwika 50 mbwenu ni nkabe ni ngambira buryo omwe bareke kugishikishisha ubwire bwena bamumariro mu ukukora wano okora ukongeraho ubundi notunga chance ugira wahika otaza muka yawe okitirwa nk'obusasine naku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomuka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda n'ishicweka zo mwebazyo kama sasure kandi ninga kikoraga k'icyo cyambaho Sunday Ishahe mweyo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band Nebyeshongwe kugalizo mu ndabazi Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tutakubasa kwihaho urukubanza nitubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina bahangu abari kutwegesa ahabimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwa urubukozi urwa kashatu nituba twina bahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora shonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashiwe umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryetu eri kwesimiza
kandi rwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha imwe. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe siko nabeninde bantu kanitegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zezina nyine ko kana mawana ekediyo kujya ngo ushwe bo mushija urukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga Turaje twamanya ngo chiriho aha TV West na mnonga wa program ya JSS mukangire cyo butonje charity kandi yo kugaruka aha twagaruka no mjeni witu CPA Isaac Mzora kandi je kwa natuganira hanshonga iri kwata haza business na mnongo garuraho business egwire ningasho mushuburo oguremere ogugwire umuhangu ombyembarira so nyina ngo ishye hihi tubase garaka tukurabyeho ruwawu tubase kugarura aha mustari bwo kubasa kora business yawe ubundi kuyakuba yagwire n'ingeri yo negwa ekabasa garuka ombuteka omiringe yarabe natishobora reka yangere kutoyanjorora turaha nantchoko tuje kuba turebe buze biturambuza hamushuburo nkejo turebe okuyakubasa kutwera twakwakira we barecyate amazina ni CPA Isaac Mzora mutayi wanyu mwana wanyu umugenyi wanyu ombintu ebikwatene n'entasya na businesses mwe na hatereba twagaruka twinira omunamwa oku wakubasa kugarza business yawe higuru yaba egwire mutejya matu mukwata kachumune karamu mwege mugire kimwagasira business zanyu keywords umushuburo kogamba umushuburo nchanchi manyisaki hati omusuburo twenda gucenga gitagire mbugambo byinji n'ikinde cyo gukora one kugira ngo ufuna amago ombuce no mbango bwaje yes akuba omusuburo no kwate sente uzitekamu nguzi za rezindi hati no tuyo turebera hati ayo wateke sente zikabara kuzara ukoreke uwagire sente zengumba okwen kokugwa yes esente yengumba
kimanyi nsango yari etakuzara yagumaho konka tiyazara ibindi okwe niko kugwa k'omushuburo okwe hati tumugomba mweno ogira ngo kwe watangana miliyoni yego miliyoni yutekaga miliyoni aha bwinshi kuba oyine ibintu bingi byo kuba nokora notamburaho noryaho nosasuraho renti noguraho ibintu derava yeta kuzara notekwa garuka nyuma yatandikira miliyoni emwe zitandika kusuma ziba 9 ziba 8 wera ukuri harizuru uza no negative omushobora gwagwagwa yes ubwo ntahabaho cyenyine gubone gugwe hati njibanje manyisa ngo aho ryo noziteka hine kitakugenda je kuba omu business kuko hano ukora business hariho ibintu bishatu n'ingabana byose mukureba ngo nofuna usime kuba nuguza umuguza usime kuba nofunamu amagobo umuntu yakora mbakira kugete nsaje actually kuko bano uganira n'abasubuzi bitu biraba bataragire hisomero bono bacengaje munonga nakugira ati kunda kwate miliyoni yanje nagiteka ni nyamuzinga kana na miliyoni yanje garukire yes nadaho miliyoni ni ya miliyoni emine mitwari 10 ikiba kimanitse kuna hasaziyeho imitwari 10 ukuri kukusuka okay nanye nang tuchize buzuba munonga turebe nibiha ibikombe repeating itself ukamotesha cyabaho business nayo cyabaho business niyo in other words ikikuretera business kuhika aha kugwa cyo kwenda ngo tubanze twayitegereza yes hati business kuhika kugwa nditandika mpora yego one business harumba customer nangano bo bantu bahanga munonga mahadi cyagizire ngo the customer is a king in a business indeed mbwe ni kimanyisa ngo kuba king numbano mureba ba Buganda na kabaka wabo kimanyisa ngo kabaka wabo yataro kingdom tegizire iki nebetaro mbwe na business bajya ngo king mu business ka customer yari king mu business customer go yabataro mu business ni tani ko kugira ki then it is no longer a business mbwenu wasanga ngo business yawe omwizoba obenobwana ba customer bo kuka 50 kuba kutandika nyenja kare baba 50 isande yakora baba 30 isande yakora taho wagira amazoba gotabwana muntu hati ezo signs ezikworeka ngo hine kiriyo kigenda kuba mu business yawe yego kandi umuntu baza kuretwa ki obumwe ba customer bizirina baronde ibintu akwawe byagira ki yabura mwene hato umuntu gwakugira ati nani ngenda kugura sukari nangana gwakwaye no muntu aharubazo yagira ati ngenda kugura sukari ati reka nzo wacyarte kugura sukari owarubaza mujati ato wacyarte bitu sukari no gisangayo nasimuru ndebera ninza yetinga ugishangayo hata ba customer batandika kucendera batyo batandika kucendera batyo icya kabiri wasanga ngo ebintu tokine sente zo kugura ebintu biba customer bakugira ki ebarkwenda no kimanyage ngo ba customer baba bingi nibanywa amate obeno gura kiro erita igana buri izoba konkati esenze gura erita igana zagira ki tuzahika ninga sabira na kusupplyinga umunyagire mbweni yayanga kusupplyinga atobanza usasuri hati izoberyo toyine mate ba customer bayone biza nubahunga umuwendo gizire ki ukingire ikindi abakozi nabo ni kintu cyukuru mu business kwiyaho
hariho business zitine bakozi ntego izo mbazita umuzungu ni sole proprietorship kugira ngo umuntu umunyo we Isaac ni nyumuka ukore duka nje shitameramo nyeshopinjira nyeyerera bicumwe cyo atogwa abakozi bakumateganisa konka kandi ino kwa yagere duka mpango n'abakozi 10 15 20 hatu wara abakozi akaba abakozi abina magezi wakugira ati yizizo bayasi basitama yifumbase amanya ngwine cyo prire hati akireba ngo eba imbaguza byazana kucendera amanya ngo hafi yagira ki tekiro hazobwa nabo kuma eduka ko kufitana kagwa ndetse nzo kusura abakozi zubona wo bino bahara wese ya yo mutwaro burizo bamugende muri mfune transport hato kigiroti umwazi wakwata mudrowa usanga harumbusa ningo usanga warunda mu mitwaro 10 hazobwo wakusigira imigati umukasisa kwemerera ngo ugire iki umushashuri hato kizu kwata wazo w'imigati cyangwa cyangwa abakozi ubataha tubatana kavera muka yego kwa kazi yadaraga kumbuze bitiwe no gukora ki ntatana kafutika teka aharagira iki aharazirondera yes ikindi esoza twine rent ebiro byo kwezi bitaragaza munonga muno itwagambira kwezi kwa hwire ayi wagambira kwezi kwa hwire landlord nawe niwe dukaye okwezi kubana kuba ebirabe na munana atandika kwera byo miso geduka yawo atandika kwera mu kisasu bishobora bava ku myasatu atazo kwezi kwa hwire izo abakozi ngunda kubasasura amasanyarazi amizi okuri deno mwe ko kuba izi businesses ezomuntu bundu na netamwe chwa nagaruka kwata mufizo twarankayi twarabana yisomera hati usanga ebe bintu byona izi sente zuwihamu usanga business betakazire ahakuba ejesoza yona isimkanerga ahamagoba wasanga isoze ejo yatandika kuruga ahari nyinazo itweta capital hati ubungo butandikiro rwa business kugira ki cyo cyangwa business ryo no gira yanyama kukugira yanyama ni bita kitambura ni bita kinemana kukugira ki ni bita kinemana kukuzara so almost every what have yona byabiri kuko akoreba nece cyakubasa kubana gikora business yes abakozi manyachi dererere ba customer na nibindi konka ari element yo kugira ngo umukozi naza kureba areba akashara kabe natunga katandika kucendera ayaba na kwereze mugati areba watandika okumugora hamabanje uza kushanga ngo esente zajyana zicendera mu business ikikumanyisa ngo business neba neyereka signs and symptoms ngo eriyo negwa kunkanye namutuze ahanze buko yenyine icyakubasa kubana kiretera business ejo yagwa akwanye umukozi nabani inkora nantiremo effort yanje kwambaga mbo kuciriza mbiciriza bakigambo kubyekorera mbyekorera nabantu konka mwera kasente ko kumpa kijana kacendera echaretera kasenta kakacendera business kagatandika garke nyuma nikiba kiri ki hati abarimba tureba n'abaturikize business ni nkomuntu nezarwa ninga sitandikaho ekura kandi fa abanyadini ko kamba tugira bambazikisa ngo umuntu azirwa umukaza amayebero biki umunsi muri na business nayo gufitana kwa umuntu nayo ni mayebero biki umunsi akuba statistics abantu bingi bizira bakora research batworeka ngo 20% ya businesses igihe research ikozwe mu Ministry of Trade ngo ebicweka 20 ya businesses zikutandika zibukumara mwaka ni hano
mbwenu echo kitaka tutinise aha bwenji aha kuba nanitwa abantu tukuba tuzarwa hino mwana arakufa yahiza kuzarwa inakufa yamara ibiro bibiri arakufa yamara ukwezi inakufa yamara umwaka undiza fa yamara imyaka 10 undiza 30 kandi abandi no batura basi imyaka 100 no kurengamo hata na business ziri kuzigizire ki ukweziri hati ekikuretera icyo cyaba kityo ntubajya kugira ngo n'indegateka ya ruhanga kubuza mu kufa twegekere n'indegateka ya ruhanga konga nyenzere turebe twongere twecuminterese turebe indi kubasa kuretera business zagira ki zabo causes umuryezo harimo ezikurwo munda mukama wa business ziya iretera ningase ezikurga heru environment erisara uwe yacereta yes one tubanze neza munda tukabenza neza munda wareba nanka seru zawe ko bino guzazatana kucendera ichazi cendeza nico nkwenda ekikubaza kucendeza niki one niza hatandika abandi bantu baguze ibintu byogiziriki niwe byo kuguza icya kabiri customer care abantu kuba kwiza kwawe ubakirota ubarebera rota abane bagumeho ninga bamfurije yes nuwo baramusya ningo umuntu nakawusa ngo utanga kumbuzo tuware twaciwe twaye ciwe yes icya kasatu ibintu byo kuguzana bya mutindoke poor quality or good quality yes kungura amategawe akwawe nagatwara kungucererwa gateka gakakira kana gafa kigambe niga gateka gafa nakekereza tushanyaraza fridge nazita wahandi haki yes hati ibe byona biretera ba customer batanga kugira ki kumfuruka kunga icya kabiri bebe y'ibintu byawe hati bebe y'ibintu byawe ji nebaza kuretera ba customer bakungaho cogereko wasanga no guza higuru ngurwana nkandi dusera ngo baturugura nkaho abandi bibago kandi kindi wagira tumwe nyuma abantu banje kambure kubasira ukaguza hansi hati ngiza kumanyisa ngo no ugoba hukace 10 2 15 ako kacha ko ugoba nakaza kusasura abakozi kasasura mizi kasasura amashanyarazi urgeho nakorera kusasura fizo sasura ugaruko uyongerena naha mushuburo bwinje bwago nicyo manyisa ngwenu ebeyejo teyine kuzayigura umunonga kandi teyine kuza hansi mwene no kurangwira yagati ahasemerire tuba kweta appropriate pricing itabinga ba customer kaniwe takwita ekindi banks zikiza zaba nyingi ningasi ibitongore biguza abantu sente twine za banka twine za kafuna twine za sako twine boxi twine byona byona ikiruho abantu bine sente zo guza yahwirire hafi konka yo waza kuzeguzayo wacekinga aje kureba ngo amagoba agoba kutisamu nuza kubana ugakora 20% per month akuba omberagiro bye sente isente zuwaye guza simkwani zisasura wanje isente zuwaye guza simkwani zisasura kunde naziyenga wazo mu banka uyayo miliyoni igana ijo ntubaza kugeta capital buri kwezi no sasura 20% y'amago gite mutwara 10 miliyoni igana zunibaze miliyoni 20 icyo njumanyisa ki ngo buri kwezi miliyoni interest y'isungwa no sasura buri kwezi usimuka no ugikora bari kugiho muzambere mucikomeza wakorisa bazibetandikisha mero bampe fees nsagaze wasanga ngo miliyoni 10 tuzukukorera interest iyo simukwa no sasura buri kwezi hati icyo nene bintandikiro yaki yo kugwa kwa business terasi mwakejo watandika kusasura hari miliyoni igana zenyine nzoro muno ukwataho no garra yo tutakozere mago kubura ikobwere bo kugira ngo hati mwenu tugaruze miliyoni igana zitu akabana zo nosyo bwirogera ki uzigarizeyo bayika kugira ngo tugarure miliyoni igana zitu miliyoni igana no zo zigira ki tabota kizini zubura kandi harimo n'amagoba hatutandika kubuza
konka sisente zikirika mamba oye nduga bangu uwo beno usasura uzobe kugira ki uzobe no garra yezenye usasura ekindi abakozi aba nabo baturetire bizo byinji babasa kwiba yeah that's been common yes that's been common abakozi abo ino ukumanya ngo muri mu kintu kimwe mwenda kuza business hati wachiko muduka yawe na batanga kureba ngo atandike guruka hari atandika kwiba ibintu byawe na atwara umuduka akomya ayiva na atwara umuka imperuka egwa ekizagwa rawe yafu asohora ati nyowati ngoma ho tachifuna ata ukiza kureba ukwezi kumwe ngoma nyatandikire hari eduke ye I know yes kwineje ekindi amabanza kutukoma tuguza umuringo gwa customer care wereka ngo abantu bawe no bafaho utanga kubaguza amabanza oh nakucenga arakaza akaba amabunu akamukazi w'umutima tukareba amabuno bampangire duka yasemererwa munonga yatankwireza abantu amabanza bakayendera bamunyagire business yayireregizere ki egwire mwene abantu bukuri y'amabanza nabagwisa business kandi kuba badafire amabanja nabwo batutama twangagarukaye exactly akaba amabanza ho yo na mazima namshabo umonyo gwashiringira 10 yagunyuma yes amabanza uko amabanza is a form of customer care yeah true umuntu atwire nangoraho mwene rizo bayiza tine sente agenda tine kandi ekindi aba business babane berinde kintu kiricha umwana atagenda tamanyangu namanyangu nyina nuwateka je wenka akubago umuntu kura mu imibanze rizoba cyaba akazuwa charite nkarumuha akarumuhereza umusiburi ubwo umuntu nawaso kutagira ki tagaraka bwenu bubagira ikigeno cyo kugira ngo ubwo umuntu ndamwikiriza kugira handa yagira ki aho yaza ayaza so muhibanja bwenu bwa ine sente bwatazini ndyakurirwa ngo namecha kugira ki cyakwenda unkabambi imituma y'abantu tekusana umuntu umukoraje kandi wincha kara kupuraningira kubi akunyaga seka je tumbazika hari mtu bayitse kushana yes ikindi ibinde byo kuguza n'ububikota ibinde byo kuguza n'ubugura nkaye iba kweta inventory management okay umunso ari abandi abakora business batine store batine duka yubu bone ureba ikigambe ukuyirba kiruko mu munonge birebe hati ukuyirba nikimanyisa omuntu ari yaho wamureba nusanga utayine business kongora nagure bintu nagira yini ayine ba customer ayine na ba supplier hati we business yena agikorera umwanya ari inkinga ba customer na ba supplier asaziyo ngwabo bwa broko bwa mazima hati ugo muntu yabana gura business itakusana na niwe cyarata yagenda Kampala ukagura ibintu ukabiteka harori ukabireta mbara ukibisiyambara nibyenda store yukubikamo ukibisiyambara nibyenda abana bo kupakura barabikiriza ukiza kubiguza nibyenda abana abarabikwata bakabitankahi bakabita motoka hati yonsoze yawe yabanyingi kusinguriya na Isaye Charity nunda endoboti 10 aterera hariya kabari Saddam aruguze ndobota tatuye mu ndobota zemyenda at Saddam nyende ndoboti 10 Babi, they have the best relationship management. Saddam nana mwesiga nanu yakugira ki ariko mwesiga indi bodi 10 zaci zempari azukwata ziteka ampari no zinda kai kakoba baziteka motoka zitwara kakoba wa Charity cyada kwatise asusu uriya ziretera Saddam akwata imtware yikum ajimusiyo ajitekansa wamubuga na hotel nariye nko muyebuzu tuje cyane kishumu utogwe sente nazinga mwe na turi ya inventory management hadaho oyino kureba ngo ibinde byo kuguza tibyakutaha munonga yes tuwabiteka mu sente nyingi
biteke mu sentenci urebwe ngo wasaziyeho ki cyane kongera ka speed up what time ne aha then ahansonge zikuruga heru external factors hatezo zo tuzineho na mani ukwate sara muturebe kuranga aragira iki aratwashirisha ensonge mbange cyo common itakebire bantu ni ya trade order government policies kuba kuzukora bazukora kufavoringa business yawe ninga zino zikufitira hanze hati nge policy ya trade order iyo kugira ngo abantu abembo operate nyiro myanya itari gazetted itari planned very well babaseye kikaritira abantu bingi bagira ki bagwa inflation no kuretera ebintu byona yagira ki yaza higuru hati banje manyisa ngo yuwabe nakoresa miliyoni emwe ukapanga duka yawe ikizura ibintu kwikuza futemba miliyoni emwe betachibasa kugura ibintu kubitankayi umuduke kizura hati nyonye manyisa ngo waza kugura ubuntu buke bakasoma bize bagire ki bakurone ibintu then interest rate yesente tukweguruzaho sente banks za kafuna za sako interest zikucyagingirya higuru hate izo sanga ngo iwariyo naguza amagoba go kufunaho tugakwingana na interest ebagiziriki osigara uko ukorero ri yes hati wayiguze sente zameze mukaga ameze mukaga za kwitorora nibakwendaho zibeze miliyoni 10 gusesura meze mukaga interest iri miliyoni 1.2 iwo meze mukaga amagubu kuziraga imitwaro mukaga kibanje manza imitwaro mukaga ndizo yose aswiri ugihira zanyi nazo twine CPA Isaac Muzora umuhangu ombiyembarira turiya kureba ko twakubasagarizaho imishoboro yitu egwire ingashi businesses gwire betontora twanze tware base cyatse gwisa niki then tubone tumanyo ko twakubasa kubigarraho eji business ekagarkaho nje taye points ezindi nkibiri nabwanyuma tushume aha muramwa gwenyine umushoboro gwire ko twakubasa kugaruzaho okay hati then competition tajinyongera competition inyumwaziyo kumereze kumpereza topikeji kumpereza kujipostinga status mwena abantu batanga kuntera yego tingumanya yaba manyine yaba ibargu mu rukiko unkabi abanterireho bona bebari yabo gukora hotel business obambi hoteli umuntu mbarira kazatubera hoteli abantu bakibyama abantu bakirya mwene ngezaho kubuza ensonga siniki ngo hoteli zibiri nyingi umurambara everyone is in competition mushongeje ukande kindi ngo na Trump okusaraho obuyambi nacyo kikaretera NGOs zabe zikera kwiza munonga kugira conference zo mu hoteli zikasindika abantu bakazumfide bakiza bakarara Trump kuyasaziraho obuyambi hatezo NGOs zagira ki zacinga abantu bakiziriki twaji mbwenu competition kandi competition egi tukagerina akoko futandika ikintu kirungi watandika hardware bareba barya yakurakurana baraguruza wiri hardware yakurakurana bara master hardware katete yakurakurana hati kibane kimanyiseke ngo na sentence basafasiryo kwenda naiza futeka de gukora business ninyandirika nanye nkore hardware ubunanye nkaba nkakashi babiri bashatu banaza hatu wabika umutwa wa 20 now hati itwabo kuguza kutukuba bingi kibanje manyisangu bakasoma babate yongire ntisa ko babagana hata bena akora miliyoni 10 minister kusuma zo amanana zo wa musanzu hata ibyo nabiro competition etekwa kubaho amabanja ngatekwa kubaho kweguza ngutekwa kubaho inflation etekwa kubaho kurgerera mbwene twakora ki akubasa kora business eje yagwa twagaraka twajigariza tineda chika nkibiri zonka tukazomuka humuro tukagaruka tukamarira ishongeje yes hati iki tukubasa gukora ikintu hango munonge cyo kubanza nicyo kugira ngo orebe aho ugwire aho ntandikire naza kugwa aho tandikire waza kugwa ninkashi ariho nakurire byawe ninkashi where did I sleep from
waheza kumanya ekyo hati nkikwangwira kufuna omubazi bakasitoma kubemba bari mbakyendera ekibakyenderize n'eki kasitoma keya yange atukusanga ngu konka bundi yaine kasitoma keyambi nayimanya. And how do I find out? Ntona ninza kubuza. Yikuchomanya. Chikumanya. Kunagabwa ninchimanya. Nkani nza gabwa. Tikumanya yawo unaza kumanya unatuwaza kubi. Ninga natuwaza ji. Kugamba edu. Okubaza kumanya okori hati noyebuza. Mubaza kwebuza. Yes, kwebuza abantu abakuri arabazo. Utkonka customer ke yangiriyita nintwara zanda ba customer. Tkonka project ntahungambire ntikanimba ninjango abantu batera amasumu tubakanga futera ntinye ndugamba kubi. Ninga then hata wakaraka pangu ndo bakira kukoresa customer ke nanga. Suggestion box. Oh yes. Baza kwandika futeka suggestion box ngomuntu ayine kiteka teko cyune cyakwenda kwabura. Andika kababarigire ki? Akatambije. Ningasi wazo mbank bakira futa mu ibitabo. Customer complaint or inquiry book. Umuntu ayine cyakwenda ku inquiry ngakubuza kwabura andika. Batera hospice aho mpandika rerere ecece mbere kuba kwiza kuyereza ibyo noraka kumanya ngo customer yawe care yawe ebonire ninga suggestion box ya Ruma. Munywani wanje tuchine CPA iza kumzora omuhangu omugwatene byembarira turiya turebe ko twakwasagara imishuburo yitu yagwa ugarwo mbuteka edakika za 30 izaringasha ya kabiri twaza kumuraho kacyo garukaha naza kwa natumarirayo icyo cyo wakwasa kora okureba ngo umushuburo gwawe gwagarukaho katsa mutuma go bashubuzi otakarga. Otaferwa. Chaivi. Chigwangwa bilika. Okisha no mutauli. Nkesha nyinka. Akwatima kwetire tukisha. Nkesha kukora. Okisha kukora. Kanwa zikwazire. Wazine. Wacha. Ungene cha muheru kama aze kubuze. Omushu omuno okunda ki? Musomu. Family yange. No kunda family yawe. Family yawe mu rujugu bagenda bata. Family yange. Yes. Waje ko kasome bita wabe. Family yawe bagenda bata. Wando mu rujungu. Nako mu rujungu. Noko se muko debitetere. Debitetere bagenda bata mu rujungu. No babita sisi no gize tubyanye bakweri. Yakwe mukota somire. Ndiaha mu kijungu aha. Kazo ari kufatwa wagira kutasya. Omukazi abayine emyaka 25 kandi abere ariko mukozi ayazira nigataka zero ataka zero wacha wewe nikitu kwa kombika sandi kumeni bizomwe bazo otaferwa abanyakabare abanyabushenyi otaferwa kiko kombika ni cyacho gutera umuziki na mutima na biroko Otaferwa. According to Tivestene hinta. Tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano. Akaremo byama byinshi. Nakusinga munongo mu family. No manya kandi family yine byama. Buli member we nari mu family obeno cyane kandi yine byama bye. Bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana. Ayaziro atakuma tikana semukana zarumaka amagiga. Ninga samarunji. Okusa kugena misino kolekana za kuza kumanya nti family ne yeyi. Enkozone ziriomu. Abachikandi yakurira kandi ahero. Biona nuza kumanya Tivestene hinta. At war, families. Tivestene hinta. Mama no mwana.
orwa kabiri rero ubuhinge obune bwenda obukwikirizo mu buhinge no basa kutandikira biti 10 ohika biti 10 ningo matwaro aho kwanyu hati nyine meteri kwiko mutwaro gumwe kandi nkatandisha meteri kwika 50 mbwenu ni nkabe ningambira buryo omwe bareke kugishishusha ubwire bwena bamumarira mu gukora wano ukora uri kongeraho ubundi notunga chance kugira wahika CPA Isaac Muzora umuhango mbyembarira no mjenyo utwine mu studios abo program ya Sisimka turi akutwa kubasagaruzaho emishuburo egwire twatandika kare konkamwe noeza kutujoininga hati nubwo twahika point yo kugira ngo no kajigarizaho ta ohiro kumanya biri ibindi byona ibyo kwasa kuba nebireta business yago tugumizemo twareba ibintu kabibiri embwenu wagambo tuwatakumire ukatube tugambe umuntu watujoininga hati no kugira ngo tubintu gamba business kugwa no kukubasa ku James icyo njimanyisa kugira ngo business yagwa utakayeho amasuku okugwa kwa business nichukwereza chance yo kugira ngo oyege abanza bije nagira ati mwene ati ninza kubara rosi nka school fees hata uchumuhereza amasuku kugira ngo yes nkoze rero so mwako kunga kanga barenga umbendi yayisomero nisoma PhD kunera hiza kusoma PhD PhD simikwa ne nyamba kugira ngo hati business yayo simikwa ni ngiyayo ikakora korana kandi zagaraka nkayi itagaraka inyuma twareba kugira ngo bakasoma bayitanga kucendera business yawe ne yagwa mbwenu otange kureba ikiretire bagenda niki icya kabiri ureba hansoza yawe no sohereze sente mbintu ki ebyo kusohereza mwe sente nibizireta ingabiri yawe bya story bya necessary accounting itwe expense yitwikiriza ni expense esohozibwe eri kuza kurete sente business expense yoko zireta kuza kureta sente ituma accounting tukugikiriza akwatse mkanti matchinga expense esohoza na netasi yego mbwenu hati yo yusuize murebe umunsoze zo gukora hariho insoze zo gukora zitakureta sente bene cya kasatu twareba ahabeyi checking ebeyi yawe yeno sasa ngabantu tonga mutagita higuru atubakasha ne yabataye bawo guzi ibintu bikugira ki ukusana simenti abantu bambaguzisa tunecweka ihuriyara zingahe ishatu kashanje uriyari isa tukasanje mwena ikitwira abantu ngo kigaka kucubuza neze kumibirizo zo kugira ki izo kongeramo ikindi reba harba abinde byo kuguza ebirugoba munonga nibiya ebirugoba kageni biya ibyakacebeke ko ndira sente hadi nyuma mazango ibyakacobireke utandike kuzabye bibugoba munonga haza mu specialization hati ko kweza specializing akibanje manyisa ngo esente hatumwa ujya ngo usoro zo mbintu ebibuwaza kureta ikintu kikamaro kwezi umadaro utachugurize hati ibyo giriki ubireke uzabinde kugenda munonga bukakora munonga amagoba mingi abantu abo kuturana bibarukwenda yes then twarebaho abantu abo kwama banzo kuba kwaza kuretera wawo hatutandika tompa yo mwonyoka muha tompa y'ibirika akagigena urebe uwunda kumeni mpibanza noha kandi ubundi aragarira kurano nyamugume mumpe akanyishashura abo hira bakunyagire uteko umuringo go kwaza kugira ki kubabanzamo kwabo kubaterera amasomo baterere kwabo kuza uwabuzeyo kwe bari abasubiza batabe yaho zaduka zabo kastachi bashita kunyongera mu expenditure oribwe mu mwikirizangana ngo esente ziba kunyagire bakora program yo kuzusasura zigaruki wao bire oineroni mpango ero kutwaraho esente nyingi bokwezi
njye manyisa ngo nekendeza aha sente zo kubena ukoresa kugura ibintu ukoziyamo mbwenu nubasa kuronda bank yakabaza kwereza isente zya interesting kandi so ntandike gukora muka survey. Yes, government itkoriye program nungi nesiba nerangirira ukwetire sente on banks izi sente nje aha 10%. Abakazi aruza grow fund ezo zona babe mbakwereka umuringo ububaza kufunamo esente eza interest inche eziraretere zayombeka business yawe zitaginyunyusire na PDM nangwa nayo ni target. Aha na PDM ejo no fune sente usazura aho umwaka abarenye unkana zuba darije kuzubanza abantu bakwenda kusuzura icyo njye mbanza ngo yibazitire akagira iki akafa mushobora kwa then inventory controlling inventory yawe akaba inventory one nibasa ku expiring ujini cyo cyo ngo sente za faje twegita aho tubaracenge ebintu kufa noreba ko ebintu kufera mu process yo kubura no kubiguza nkasoda sodeji ko kujugura wareba bakoreka ngo bagikozere ebirebi neza ku expiringa ebirebi mbwenu yobo akora sodejo ebirebi byo ku expire nyamwe byakufera mu wajugurize ninga nuza kujikwa tuje customer kora arebe watata ategeka ho kwa katanu ajugaruze nyinega bamberebere wari ababinguza na nyembe basigire narabiraje kufa ninga abana bo kujicontrolling making sure ngo izire kare ibintu yabanza kuguzubwa dene yize ati rero first in first out hata unjibanje manyisa stoka ya wajisozaje then ekindi koranganaje na supplier bawo arakumpa mate ngwe mushasho ngwire kokoranganaje nabo bakwama banza mwe nubwo inamba abakunyagira ni uvuno wanyaga kubarampe nanyemwe kungo mukoranganaje nabo taramukunyaga tumeza ngo ngwino shashiro mbwire style ekikuyamba ko nico mukoranganaje na supplier bawo njibanje manyisa ngo wafuna order mpango tokwetaga kuba wostokingira ibintu ibyo akakoza kustokinga ibintu byingi nibyetaga mu store ezo nesente zetaga ho mukumi ezo nesente na chances zo kugiba nazo ni nyingi kuko gukorangana nabo njye ngira ngo nubwo kufuna order mpango no tera supplier wawe immediate ragira ki abyohereza customer mukore cyako binagira ki cyarkwenda ikindi making sure ngo aseru zawe akuba abakuntu bagira ngo uko kwikaguze ibintu byinshi na nubwo bantu naho kwicara kugira ki kubacanga mbwenu making sure ngo wayongera abite byo kuguza wako byongera uta rundo butari kana shaho inshonga yo kusharaka sente ntaye kwizira ngogo nacuguza rumwe ashabira amagoba minji nguko nko gwari kushaba amagoba make ngo naguzava byashwira garaka yo kandi ahora naco wacujumirira ngo akasente kaba gakena bwo gukora ibyo science ne ikira kukoreswa abahindi abahindi bakira kukoresa science ubu nobagobaho kake ko ngabaguza byingi aguza burizo batora nashoze ati yonje message ngo akaba ba customer bawe nubo ba marketing officers number 1. I know ije mutwaro wananga ije nyakankorere no mitwarebere ubwo birne cweka niwe muri cyo dirafa aho kugira ba customer bingi nukwe izina rya uri yakuzanzara njonje nzo bwo ine ba customer bawigana baza kora bana nka 50 basi ya 15 mu kwezi manye yes then na water dainjira ba customer bawe Hat TV West eriho ne kuroburango Gerete leta ibintu byawe oberange na TV West Atesto kwezi nkakumu yes abantu bamanye ngo
hariho ikintu cy'orukukora hariho ikintu cy'orukuguza ahakuba nkaba ntwire ninyebuuza ntaha bwengi MTN n'ekiranga aha bwengi Coca-Cola ninga Pepsi-Cola n'ekiranga hati ekingwenda abaturikize abarimba batureba bamanye no kugira ngo ba customer bitu nibazarwa buri izoba izoberi baza kusanga hino umuntu wareba TV wese umuntu kukubanza n'amazumi izoberi hino wareba Isaac umuntu kukubanza kandi turi ninyiza kayi noisha ninyiza mbwenu aho kugira ngo ba customer bitu nibazarwa buri izoba nicyo twino gumana twe yanzura nicyo twino gumana turangira business zitu abantu bakatumanya kikaretera emishuguro witi yagumana igira ki so mukutandika business bentu manyangu ntati yakubaho ka party ko ku marketing kitari yecho yes obuzagumana n'ibintu byawe ku marketing twino gukora umungero itari yemwe nemwe hizire social media posting social media abantu bakumanya owora bugane muramusi omuyazuru yobo kureba nzwire sa ategereho badge nako n'umuringo kukugira ki gukwegamba kugira ngo orambuga natakumanya ngo ndi CPA kunda abengizo nani ndabari yandeba amanya ngo ndi ki ndi CPA owasanga naye yanzwire kwara arebe badge amanya ndi zo baba tayise CPA kibanje manyisa ngo ebyo ori ono guza na nechori abantu bagumambagira ki so sterene byapa tubahanike bizahiguru tandika umuntu kuzaza ajini zanika na nesha tosime ko kureka ibintu kugenda kuko byizire ki kugirindira aha kuba twareba competition ni impango mnoga time yanje yakomaha Mr Isaac nisha bangu obumba bumbe ebitwara bambyona waheza kutureba nkahati idakikeje mubumba bombere musibure wabare charity mwenu abaremba tureba babaturikize mwe bari munonga twareba ngo business n'ikintu cyangwa munonga kandi ikikuretera esente zitu zazara mwenu buri muntu wena atsibe kuza gukora ki business uko bwaza gukora business twareba ngo business nezarwa nihangwaho ekura kandi tsiyano guyeregera ki efa konko gwekufa kandi twareba ngo hariho nemiringo yo kubaza kugihimburamo hatiyete kufa nko umuntu ngo bazike no business kwekufa twarango hari emiringo yo kubaza kugihimburamo mbwene nicyo twaturoho ati nicyo ino kwatera kureba ngo oyu no kureba business yawe ayiyatandikira negwa then ukataha emiringo yo kureba ukora abaze kugira ki kugihimbura yabare magezi gawe ugatretera tukabasabye twaganyirwamo inyesiga ngo ni woshitamyo ko twargira mwaho akagambo kamwe mbajango nukamara umunyabwenje kanteka teke ngutiri abanyabwenje atleast twagira twayigamba kandi wo tacetegereza je nanisha bangu atuhereze namba nabwanyuma in any case no asa kumuconsultinga adroko yayengera kugura tuhereze namba turya hasi yes namba yanjye simu umusanzu 2 ananishatu 9 20 ningasi ya Airtel 704 ananishatu 9 20 inamba nizo sana code nizo zikutana 772 na 704 43 99 20 ninkorera arya Iris Plaza room 11. Thank you very much CPA Isaac kandi ninyasigangu niyo wagira hicho watunga twahumurira hitwe twasigaza bitsinsino haza ninyenda futera karango kahona neje kuba nije na Mujuruzi Vincent bako banu bazina amazina gari yagabuzire Vincent is back twenda kure ko tuzuri kwerera arakuzina na bitsinsino katugende takaka
kansharecekamuza ibisinsino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,